madan ikedis cangak. Liu anaknya ning orang satu ane madan pedande bake. I cangak dua pesan ya ke daya apang iya ngidang anabe ane ada di telaga kemudane. Telagane luang pesan tongosne di tengah alase. Di telagane misi di tanduran bunga warna-warni. Ada bunga putih, ada bunga barak, ada bunga pelung. Di tengah telagane ada bunga tunjung. Miwah, liu pesan ada sorobe warna-warni. Ada ane cenik, ada ane gede. Untuk makrana icangak sesai kemo ngalih ama. Nah jani lele gobani cangak. Ia mempenganggo putih, cara sulingge. Ia masih nganggon anting. Ngapa genitri? Mas lempang, tur maketu. Ia sebesuai-wai itu. Sakewala tusing ada be, ane nyapak. Icangak, mapi-mapi tusing ama bebuin. Ento makade bene pada bengong. Adilan ngati cangak cani. Apa yang makadi cangak suwutnya mas horobe? Eto abad ne idongkang. Icangak lantas makenyir laut ngomong. Ene tuh senggelen tuh hati tai tuh sangat ngembang. Icangak ngomong gini. Ipidot, papo tenggelam keras. Pakai wala, itu sang yang diswecong ya jenis keselamatan. Itu bapo semaya, lakar suwut memangsa sarwa minane. Bapo lakar suwut narbe ane ado di telagane. Bapo suwut laksanang himsa karma, mati yang buran. Jani, bapo seberadi pedanda suci. Nyeneng, 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 nyeneng. Umur beswa tak sawitur. Nyeneng, nyeneng. Sambilanga ia memantra mapi-mapi daripada anda suci. Sebelantas itu mekejang bene makin icangak. Icangak makenyam kendal pesan bani iya ngerasa dayane suba mukup. Sebelantas itu icangak ngomong ngajak ke bene. Jani nih bulan Desember diulah karen layani mai musak laga. Lantas ngujuk bin mekejang nenek-nenek. Mara gitu cangak ngomong mekejang bene takut. Bene lagi ngide tulung apang mekejang selamat. Icangak orang sanggup nulungin sambil nga iya mapi-mapi sedih. Icangak orang ada telagane melah. Tongosne jauh uli tongos layani. Ditu telagane dibudur bingung. Baru gitu icangak ngomong mekejang bene begarang lagi enggal makisit ke tongos ento. Bapak, jangan maluan bapak. Bapak, jangan maluan bapak. Nah, Jani lo kan bisik-bisikin lo Jani nih. Nah, Jani sebeliu pesan bene keberangan kan icangak. Lantas di tengah jalan amao kan icangak. Mainnya lalu bene nih. Cotote bene keberangan. Naka di tengah jalan amao. Ya pin wali ke telaga kemudane. Cotote bene.
ke di tengah jalan, mau. Nah, Jani ane paling duri Yuyu. Ane subung lah kena sing percaya ken kena ni cangak. Ane tuah mapi-mapi dari pedanda suci. Tuseng patut kuku. Satu cara buayane ane mapi-mapi pulas. Sake wale ya coba bamang sane jek langsung amau. Nah, Jani Yuyu ngali bukti. Nuju di nane ane suban tianga teke icanga ke telagane. Jani gilirane Yuyu ke keberang. Lakal ngungsi ketongos ane orangnya teken icangak. Kapite bang di icangak, lantas icangak keber ngabo Yuyu. Suba nakat di tongos ane alia. Yuyu liuk pesan pukin tulang be. Di budur batu nih. Di tongos icangak ngama bene. Jani Yuyu suba pukin bukti pikas jelena icangak. Icangak cai subung macam timpal-timpal lawak ini cai. Cai ngeladi kacele cai. Yuyu sakit dapat bang ni cangak. Kanti aduh kesakitan. Icangak lupa ngelantur jejah. Iya, ngejiolas kan Iyu ngede pelih. Yuyu sing mang ampun. Iya, lagi mali ke telaga kemudane. Icangak nyak yang ngata Yuyu ke telagane. Suba nakat di telagane. Yuyu jengah lantas pegatanga bang ni icangak. Ditu lantas icangak mati. Keto suba anak yang medai corah. Buka icangak pasti lakar nepuk sengkale. Inggih wanta asa punika satuan titiang kirang langkung titiang lunasi nampura yang puput antuk parame santi. Om santi 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 om. Suksema.